Gdje ste ljudi? Evo nas ponovno na Popcorn channelu i ljudi danas radimo Five Nights at Freddy's 2 Duel. Znači ljudi, bilo je vas koji ste htjeli ponovno Five Nights at Freddy's 2 i zato ćemo ga igrat. Znači nećemo igrati Custom Night, nego ćemo igrati od prve noći. Današnji natjecatelji su Karlo Franković i Luka Cvetković. Ti se marš i ti dolje. Makni se. Oni su zapravo nebitni za ovaj video. Šalim se, oni su 90% oni su zapravo 100% bitni za ovo. Znači oni će na ovom tu iza kompjuteru igrati Five Nights at Freddy's 2 igricu i pokušat će izdurati što dalje. Prvo će igrati Luka Cvetković, pa Karlo Franković, no vama će to izgledati kao da se igra u isto vrijeme. A sa strane će tu biti Ivan i on će nadzirati da li su oni previše glupiraju. Što... Shut the Tako da možemo započeti! Ne možemo! Bok ljudi, ja sam Luka iz Popcorn channela i danas ćemo snimati Five Nights at Freddy's Duel. Igramo ja i Karlo Franković, a pobjednik je onaj ko dulje preživi. Pa, hajmo krenut. Krećemo. I evo nas. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition. Jedan sat. Evo nas. Hello and welcome to your new summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old locations, you know. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters can move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know that... Kako da prekinem? Ajde, gotovo. Usr se. Čim sam počeo prijetiti. What the fuck? Ok, sad komodno ne moram ništa radit. Committed to family fun and above all, they've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility, they even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database.
can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never... Niš mi se neće dogodit, pošto je prva noć. Ne, događa se ništa. Na ničeg. Nije zanimljivo uopće. Evo počelo je... Ovi su još nisu makli. Niko, svi stavili mjesto. Ovaj mango, ne znam što izvodi. To je žensko ili muško mango? Ne znam stvari. Tražim se flashlight. Given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about the robot seeing you as an endoskeleton without a costume on, and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time, and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. Ovi se još nisu pomaknuli. I ovaj isto tu stoji. Zašto se tak sporo miče? Mango je još tu. 3 AM. Bravo za mene. U prvoj noći. Ne kužim kako je prva noć tak lagana, a druga je tako teža. To mi ne ide u glavu. O, neko se pomako. Bon je ošao ili je bon zbog. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have a light, and even though your flashlight can run out of power, the building cannot. So don't worry about the place going dark. Well, I think that's it. You should be golden. Check the lights, put on the Freddy head if you need to. Keep the music box wound up. Piece of cake. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Dobra, kamera 3. Mislim da je bon. Ne, čekaj. Music box. Samo čekaj. I Bonnie.
Wow, istrošio sam malo previše flashlighta. To nije dobro. Moram ga čuvat. Sad se još neko. Di si? Ne drugo. Kak ima lijepe okice. Ja bi take. Nešto ne mogu. Šta je to? I na flashlighta gotovo. Nešto ne mogu. Ne, ne, ne. Makni se, makni se. Freddy, ne, makni mi se, Freddy. Ivane, dobro je. Što me ovo gledate? Stavi to, majmune! Okej, ljudi. Nema ništa, evo. Vent. Niko mi neće doći sprijeda. Okej. Ćete ući. Di? Na Fredija. Što ću? Jao. A music box. Ljudi, opet se ko puškaju. Ne! 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 Ne, ne! 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 Nemoj! Nemoj, molim te. Budi! A budi, ja sam dobar dečko! Ja sam dobar dečko! Ja želim biti... Go away! Go away! Chica! 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 Lijepi. Ivan. Dobro. Petajem. Nemoj me. Samo uspio. Neće biti dobro. Neće. Bežite. Nisam ja ništa napravio. Ja sam nevin. Maknite se od mene. Shit. To. Odi, pičko. Mrš. What? Dobre, vrijeme se. Ajmo. Još malo na tebe. Ajde, budi 6 AM, nemoj da mi neko izleti. 6 AM. Fuck. Ide neko. Ne!
Šta radim? A maš, makni si. Čekaj će mi izletiti. 5 ujutro, ajde. Gotovo. Ja sam čovjek. Nemoj mi skidat tablet. Dobro, dečki. Dobro, Ivane, bijaj baniju. Ne, vi dapaj. Fuck, čika idem. A daj, ko mi ide? To! Imam drugu noć. Kija, niga. Idemo druga noć. Prvo nije bilo toliko strašno, sad neću toliko trošiti flashlighta. Ma sad neš mi se javit, briga me na tebe. Dobro je, 1-2 jem, to najbolje, ništa ne događa. Ovo kasnije je bolje da me nema. Samo živcira me boje, baš mi diže tlak. Neke Foxy, Toy Foxy, Bengal. Retardiran. Idemo druge noći. Ako je cijelo mnogo moje veja. Okej. Ovo je... Hello? See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By now I'm sure you've noticed the older models sitting in the back room. Those are from the previous locations, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. They even started retrofitting them with some of the newer technology, but they were just so ugly, you know, and the smell. So the company decided to just go in a whole new direction and make them super kid-friendly. Those older ones shouldn't be... Twitchika trebalo biti, ali kasnije dobro da su još tu. Znači taš nekad tu nikog ne mogu upaliti ni flashlight, tu ni ništa. Music box. Da Foxy slučajno ne dođe, a bila bi ona glazba neka. Tom, tom. Što mi je balloons boy? O, mango! Kak sam iću, čovječe, svi odjednom? What the fuck? Be able to walk around, but if they do, the whole Freddy has so whatever. I love those old characters. Did you ever see Foxy the Pirate? Oh wait, Foxy. Oh yeah, Foxy. Hey listen, that one was always a bit twitchy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night, and you see him standing at the far end of the hall, just flash your light at time to time. Those older models would always get bright lights. System restart or something. I'm gonna try that on any room where something undesirable might be. Bon Joša. Dobro na 3 Joša, a ti gitaru svira. A ti od... Di je Mangle? O, di je Mangle? Di je Mangle?
tam je nešto, naprijed. Kak je već? What the fuck? Haha, Balloons Boy, di je? Ovo poslije noći nam moral, stvarno. Češi, prva noć je bila lagana, ovo je strava i užas. Ajde, odi. Aj, sad još i ovo, joj. Izgubit ću. Ne mogu. Izgubit ću. A loše, odi. Ja sam doba! Don't forget the music box. I'll be honest, I never liked that puppet thing. It's always thinking that it can go anywhere. Foxy! I don't think the Freddy mask will fool it, so just don't forget the music box. Anyway, I'm sure it won't be a problem. Have a good night, and I'll talk to you tomorrow. Kućić, ti si otišao! Molim te, nemoj! Ostani mi samo. Bak! Ja sam čovjek. Sami stavite masku i otjerat ćete balon boja. Pogledajte, vidite. Fuck, Foxy, ne! Dobra, Ivane. Ja sam... Ne! Odi. To. Sad sam se nadao. Bežite, nisam ja niš napravio. Šta sam ja vama napravio? Šta vi hoćete od mene? Sve ću vas poubijat. Sam da nije noće, bili bi svog boga. Foxy the Fox. Kako se. Nikoga, neko mi je u ventilu. Oh shit. Idemo sve pripremiti. Boni. Spustio sam si to. To je jako brzo. Nema nisu to. Kako u drugoj noći? Foxy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne mogu svijetli, kako to glupo? Evo ga. Čekam. Ajde, 3. Ja sam pre kamera, ne. Ja ga boli po drugi put već. Dobit ću jump scare sad! Joj, majmune! Dobre. Mrš džubrema, mrš! Nemoj pustit Bibija. Freddy! Fazbear. Mrš! Kretenu jedan. Gonite se od mene. Ja bi se sve noći lagane ko prva. Nema mi BB dove. Balloons Boy. Jesam. A nisi, pa beži, ko te je zvao? Mrš. Neko mi je opet uvijek. Bije. Čika. Maknite se! Džubradi, jedna smrdljiva. Mrš! Da ne se vodi izinačit sa ovim! Nestani iz mog života! Ko ide? Foxy?
Moramo recimo mijenjati masku, nema gledati ovo. Okej, dobro. Bok. Dalje od mene. Komedira peder, osim Čike, Čike je lesba. Omaknite se. A da, Foxy the beach. Foxy, aaaa! Šta sad da radim, da svjetlim ili... Neću preći, ne mogu. Fuck you. Dobro, makli su se. What the fuck sam ja sad doživio. Jebem ti sve. Čika, mrš. Kretenizmu jedan. Budi 6, nije ni 5, a kak će biti 6? Onda budi 6. Joj, neko mi je opet u ventu. Makni se, molim! Kako se tjera Mango? Mislim... Ajde, 5, molim te! Molim te sam da bude 5, da bude jednik s Cveletom. Molim te 5, please! Please! Pet, molim te. Ivane, bit će ti znan miš. Da nije Mango. A dobro, Bonnie. What the fuck? I to je bilo to od mene. Dobro. Ivane, moram brzo staviti masku. Makni se! Boni? Joj, dobre! Ljudi! Držite mi fige! Mango! A gdje opet je ovaj majmun došao? I ne može, neće mi svijetlit. Cvele, evo ti! Cvele! Ljudi, ja sam pobjednik ovog challenge-a, odnosno turnira 1-1. Kako god hoćete. Ne znam da li Ivane, da idem dalje. Ne treba. Ja sada prođu ova scena i ono pobjedu. Ono! Da. It's me. I was expecting you. I ljudi, gotov je današnji turnir, odnosno duel. Treba biti turnir, to nije bilo dovoljno ljudi. Kriza je, šta ćete.
I ljudi, pobjednik je Karlo Franković, možeš doći da prihvatiš ovo, maš tamo. I to je bilo sve za ovaj video i vidimo se drugi put, poz!